Bamayi befe ni bakuhu befe beya mukambao bikomba huwe wa wadi. Lwekubanga omukyeremo wehale bamuloma bari ulye ngohota era washiranga eshindu shikulu washigondera kwegamba wala kubanga ashibona ngeshindu shinyala shamuhasabula muta wawola wala hurera olutalota ne bakyerema befe besha lelo bali ni bundu bwawe bwesi babona bali busabuni Filipino biyindi babari binanu South America babona akana wakosa motabi wanga mubira buseburangisi we TV wishulayo anyala wahupa shikombe mumabeka hubanga akana wa Africa howard ha second zibusari tanga ali hufollowing ebintu byawe ebyo twana naye bayaya maye basi newe wakosa ho busalutwera hubone ebintu byenywe ebi ufwa waza tihiraho ngefula winga humalawo wande bari utsingirira webihuambira hoa bihuambira hoa yena ngani hubona byesimbona webihuambira hoa nenyone mubona kumpira kwenyu nanu kamwambira remote yenyu mwambira remote yenywe ngabahubona ebintu byawe ebyo kamabere katsutsuha mabere ngo are hubayikashe bere kushebula are hota bilyo bilala umwana afula paka wakwa mushiko nenga wamutwile hwambulo mhoya newe kubone bintu bide paka bilyo byalala uhamanyira tawe bona ifumbira mabeka ngo statisawu nyone mbona kimepira kenyo nano walomaya busungu bwa habi ndebona bakuhube febe hale bodi bamayi baba loba busabare umukyelema aliye ngohota bala uholani lutalo tesezole ndikuhwa so amnyara mukyelema aliye ngohota werebone wali aholari so nandi bakyelema abo bikomba wadi mukyelema sawa tsulota busengo abiriseremenda chikandwera busahusaze soni hukobola utabwa busahurela wamawa wokoloro watandire buyeya ni bwo wamba bare muyima babese mubebi buno barabale yatsisa ya barabiya hakopagalo nekali inga nengubolere abe wanga hola bisuhola indura mungo munota hamba sor manyakalo biholoro rotareti banesengala nendre kuheti ingire kuhati na hwiho ade grade nyale yandu saatawe iyo manyora hare kuwe hotaye wanga holo rienda omukyelema nayo hare kuhana abamuzibu arereba no mukyelemo wayona we mu Bible uwatahawutsinda hutsita rutsimbo famala akobola muri abari wamba wayino ari nyena be yayimira inyena be yahumira humana tsina hutsitaro inkupo hafara nyindi fani hana akobola umukyelema we wamreba papa we basiya balebe abe wanzi yembele selenga namba sendi manyakala mbushina shahutabulaho wamahuli bayo basi yenyena abe yayimira abe ndihutya ikarangara ilyato kumuyaga kwetsa fulei limo kamabale humulika ni kubeho hangu busayo yaratsisa lilyato abandu baloma bara fandika nomundu aliwo umundu nishisirano ninile lyato lino shalero era babandola bahupa bari butiko tata kamira mukangawe aliliyo benya kamusingile musaniwe bafundikilanga eseniye sibambalilisiyeho bara iwe niyo weshisirani abambukula banduma mumetsi era bandumile mumetsi inyeni yamira erega nengubolele ndi yamala munda mwenyeni tsina hutsitaru nambe yamba hufutsa bufutsi busakuniye huhwitsa angowa balebe sore mone we wingile hufira mumunda mwenyeniwe hembone hubone wamuambaka ho wamumina kahari nolumulayi balebe namwe hutse hubona umusawu tawe ndi mubinabi tawe ndibulayi narabolya shina munda mwenyeni tsina hutsitaru kumusaniwe balebe wewe tamseo nimwitsa ubone musheze papa wenywe matsimanyo mwinga hwichera bafubi ku balebe bona ninga hwichera na mulehwa erenga kasendo muhasi wayona akani hari ubange story mu Bible iyokesa heri manyakala loma nahota
nari nguvamo khafananyi khubachele babasawa yino usuti ali khubona busa TV bubwinyawo bwawe bwari nanu ubwobo bufilipino bwabi nanu wamurana busa iburangisi we TV uri wakhupe ngato mumabeka na yina ayibanga ni Yesu witsa ubole lori inyoni milire khumala tsina khutsitaru yamala yamahufutsa era khusala busa khulinda wakonele akhusala oti tuha wafwi